kisunan kan konukan kunan alam kunan kaniyay ko wow choro rong sa permachay kopna koryang kopna speaker and legislature saung kopong labalabakan ng kanyan siya momot sa government to John Paul Payungsap Pachawan luka kukuran korasaunan sa palmachay Rohngen Rahnwet. May sarili Nicolas mapan pachawan kalalego kupurakan hautapan sa palmachay Rohngen Rahnwet. O iya cara laban sa palmachay Rohngen kayo men kapasa mepitata uyapan repatriation kornyaw kasaraw yan kaunan puko Kasulu, men kapasa mapitokan sila kabinsale ta sa mga COVID-19 saktungaw o kapayo sa palmachay naman masalang en Wayne Ponpe. Rong sang kolonya Wayne Ponpe. Ponpe COVID-19 saktungaw emergency task force men pachawan kabasa ng John Wayne mapitata uyapan kachkilang tagachawan lang application and CQE the certificate of qualification. Paras naman sa kalto ta protokol pesang nan Wayne mas likinebesan kan tananane o teta CQE application form online ni link me pacho ni option kop na website ponpaystate.gov.fm ta ponpaystate.gov.fm ang kalalapak ta mga ichingkan kong kakatari email ang Ponpe COVID-19 Subtual Task Force @gmail.com tekom kon siluriyaw saro silisa kayo saro tuwaw. Tangokan me anan kapachpachong nan application kanyay kayo kililan passport kornyaw kililan license passport immigration stamp kasilo kaong tokan sila COVID-19 sa tuwaw ong railakan masamparay sa kwalo pachotang Kabayo kusinugong katete sang school ong raichon school kan kalimaw medical referral ter somaw kayo kusinugong sailak somaw me rasam LOA the letter authorization sang Michael o kusinugong naman muni sang chokcha makasalita me kakalew sailak te Mesocha kakalew saila kananen niya mepan yangi puen sawasan nan rairag saila. En bilsansan na uyapan pachapan CQE application kan planitawen pasanti. Me pachanan constitutional emergency order me uyat manaman. Nintuan kay raktiat nan CQE application kan travel category te parapan saila. Moran application kanar kan alalti Ponpe COVID-19 saktuaw emergency task force kan pachoyam nan pachoktokan o pachawanta update kan nan email. Koryawan sa palmachay Rohngen Rahnwet ni no pampalimaw riya katriya isa kayo kula kayo isak na mensang kasaraw yan kaulan po kayo pachawan niyaw nan wasan ni jinglaw nan option kop na me pacha bela kalak kolonya Wayne Ponpe. Kasarawian Kaulawach, Pachawan Yang Commissioner and Ponpe Transportation Authority PTA, Mr. Perno Martin, Port Member and Ponpe Transportation Authority PTA, Mr. Baltasar Sartis, Port Member and Ponpe Port Authority, the PPA, Mr. Mike Loyola o Mr. Joseph Simon. O may Pachawan Kaulang Kawat Yay sa Palmachay, Kapnan Wayne Ponpe, Honorable Rick Oliver. Nan kasarawet sa karatan kawit pachawan miyawi sang Kapnan Wayne Ponpe niya pachawan. Rahnwet, Rohngen Pasanti Choror bagi akan ketibana. Kaulan ko may apalibana. Someone Office Riau, working Ponpe Transportation Authority. Yang api Ponpe Port Authority. Ibil sungalan kian semua yang pacuan mulianti karyang kabina o executive branch Rohngen kalpuat sungal wow kapun dan kuburan legislature Bele honorable speaker, vice speaker, floor leader o honorable members ka Bele committee DWTC
relkan ketin korongat apali o sewa perkanan dan ranwut kami rel ketlale engkap mie o engkap kuitara ipatawan filmen muya kapeng wut o relkan me abten kaula kuegi tuan kupurma engkap sabulman kita tetungalen kita open dame opsin kerna patawan kegier kan irai ko Reniang paten sabun matrai kohan tetap engkau kapali sabun matrai kendakan anane engkau kau tahu tak o kata-kata pula sabun mail warankan ai cuma kapel lah kita cuma kamera lena masih utut en warankan tebenini tak buat kan di situ pelen Rahnwet ini cuma lagi Keren kuevi, saya dapat lihat tempat yang ini pelanan. Imen pacuan kapurela itu mal kapeng nelelong, nana bas betul ini kuevi. Kasakas tak apa kapeng bercuma tak kalu asa pun metal kat penen Rahnwet dan nasion chorus media apa di tangan metal kat penen. Imen pacuan kakataya ngobusen kapeng Wet. Dan sabun menteri tetap City Bill mat, Tunpi Transportation Authority, the Tunpi Port Authority. Pasarak o kata-kata ko utana na kay tekintre sang rancho yo koto ap sang Rahnwet pilpato. Ibilpatuan kami menteri poros kajun mangi executive legislature tuwanan kan ben jalan patogela kamawiyala ubusel na sabon matay lalakan sabon matay sobakan sabon matay wasan piji sumpir te wasakan koros ne anan batuan kabel matay koros ma ayi karaben atral ketpene Rahnwet kapemut to ke amendment kitrai new tut ni kabanaman oni alaltang tukok ibatuan kabel ne Ansion report in PTA to be jetkai patawan patang right o patawan secretary ban pura right tuan anane pen kailen kap nantiang ko PTA yang kap torola tuala PUC o PTA nan irai total datang kap sewase kai tekin teren utorola aban kap pil sewase yang sabun metal government evis maletak en kap moitala ukawat sapis kalian sent apali songkoros o renka pilu yang membaur o kata-kata di sote keram sang kalian government lah ipatuan kabar-kabar tu legislature kajun mangi sangan tetap pukat ya mungkin koto nana bas medellin kajun yang chairman import o Rahnwet kita kajun kakatayan so mak kata ipatuan import o oramen mono en kapil dosi ibil men sakar kita ne tetap me board ke general lale bukmukit o akan essential legislature ansuk kar om kalian port authority chal ke mangi sabon metal kirtan moi utananane komukkian kan mie ekan PJ boy ke masuk al mau asyik betul tenen tetong kat pasal atun port authority sabon metal wasan PT so kemukmuk so le katu-katu tueki kabisale I mean pilkeren PTA board patent management pen program check sakal na syutan makonenger trilendel trilend mukukit sabon matal kosan tika belen transshipment belenger sobakan yang kapat patola sayo mase progress la kapat to tonti o elencent pilagis poyekla tonti bobi rabat Eri aralap kay ni bacawan Rahnwet abumin pren kalbuwet kapeng Wet ulian di executive belong legislature pong murakan essential Rahnwet to irakan koros ben katen kasaratuin Rahnwet me katen kawawi o kapayata sa bunte katawag ijumal pagdag me irukat ete pamukit tren kasarawite Rahnwet tran kapuye lulul o bilbelo sang Rahnwet o bilbelo
ipatawan yang chairman in board in PTA kapanagis. Iikin patawan mekot kutuk ramas kinsiruno cek tersumpalki malkaitan kecing tersumpalki opali mekot kutuk kan mekot lapakan kambil papun ibilkin kabel lema kay sugak mamasani hal pitaki kidonpi bakta sirkan apali ewe udah dinyalakan. Jadi ipatawan kabel lema legislature, jai, EBA, PTA. Sa pagkat boy yang ka, terus lah. Irekan bercai panan anak ini juga benar, anak sukan. Kajian yang irekan kita takut, apa yang sukan. Kalau ada kurang korupsi Rahnwet, o irekan. Kasiluan sa palmachay Rohngen Rahnwet, medit men kapasa, medit kagan sila kabinsalet, kasoma COVID-19 saktuaw. Pali makan pacawan apali to kan sila kabinsalet, kasoma COVID-19 saktuaw. Men pacawan sa raku, way pakon, may ray laramasakan, makakayarnyang. Kach kita pacawan alat to kan sila siluat, sang pare sa kwalu pacota, ang pacawan sansal. May ray niyakan, may sayan sa jagak niyang kachki, Tebacawan alat tokan sila siluat. Tokan sila kabinsalet kasoma COVID-19 saktuawat. Ken pacota publikal palpanian maunian ponpe o na dispenser yan kolonya. Palian publikal ken pacawan regstak lakwalun mensang len kulak limaunin saujik sang niyot len ningalan. Karas naman yang kachki tebacawan tokan sila en kabinsalet kasoma COVID-19 saktuaw pananane o tatarabo monto kapan pacota. Tokan sila siluat ken muyaw nito. On bil pacawan sansan na Rahnwet kajay sapalman ke. Unian sila silriyaw eo materna vaksin o eo chansan and chansan. Ang materna vaksin ken pacota pakriyaw nan rairan Rahnwet sa kwanunan punga. O Johnson and Johnson kan pacota pakeucha. Sang nakawaitan pa niyan US Central for Disease Control, uniyan sila kabinsalet kasoma COVID-19 saktuaw, so kapag o apal parara pacho, represent wise sa kayo poncheo. Nan-report na kan pacota sang parian pon peste, Vaccine Administration kasaleta, meleleta niya no pampay sa kriyaw riya sa kayo, Iray laramasan pampekan makachkiyat takachamanayat tokan silasit en kabinsalet so mga COVID-19 saktuaw. Kayon tokan materna to primary dose. Iray laramas nen wanakot wanakulimakuliman. May batch-batch ni present walisap karyawan tok. The second dose. Iray laramas nen kut silumkuwalya kanisiman. May batch-batch ni present limay saklimaw. O irailakan makachin tabacaman nertokan sila chansan o materna irailamas nen lima katabugis yakan riyaman may pacho ni percent isisak silu. Nan report what pilkasaleta percent na ramasakan enewe kan en tonbe makachin tabacaman nertokan sila silwach. When matanani percent when isak tayo, when no percent walisak, when not percent isisak walu, when kolonya percent isisak kayo, when sakos percent isisak kayo, when 50% when isak walu, o outer island kan and Pompey percent silisak. Rahnwet Pompey kachin sapalman ko unian maternas, kuts silubo ko lima isak walu o unian chansan and chansan, Pagkuya isak limang. Kain saklan sa palmachay Rohngen Rahnwet, siya masan langan Pompey, alangan paantas ni PJ points payo. Kulak limang minute riya isak silu ni mensang, alangan paantas ni PJ silu points silu kulak isak minute isak tuwa min sauche. Rahnwet ang paantas palmasan ni nate isak len riya isak, ilog-logan tayo na paantas ni PJ limang lelisu paantapokin, o miya kachaw masil akayan saw pilpang miya ngelen na isakot. Ning sauchik len ning sauchkan ran kau na bang pantat masa ni nate isak len riya ilog lugan tayo na pantat na bitli maw len isu pan tabakan yang api kachaw o pangkap miya ngelen na isakot.
Rain saraw ilay niya tangkan paspacho kalimasan na teisak lalaisak lumaw lokul kentay na kan paspacho na tit lumaw kan kamukin yang ak marmarakan kacau. Wan lam ranaya paspacho na tikrawali sak lumaw. Wan lam ranwet paspacho na tikrisi sak lumaw. Wan sasongan kacau mamurat na raya nawari isak tayo. Paspacho ni sis 0.1 isak su wan sasongan kacau mamurat na sampungan no pamka. Paspacho ni sis 1.2 isak kayo. Tuan pay dar sam kachpin clock 1 minute 1 taon in sauchip o pantrong sa long kachpin clock 1 minute isak 1 taon in maisa. May kayay macakan o takan sa panmachay Rohngen Rahnwet kalanganan kubran koras o kasalilya. Sa